Yahobo irama ina apa maino ni lopalangi tera-tera sangai pe lingkungan bare migu are daiha lala gera-era famokai dede famokai gera-era ma famokai nasi daromali are ba ya ita sama sasadania za ngebolo ba pamate fa ya ia ba dede panuan ya keriso te hala mori basura matai of fulu ayat telunga fulu arua iru telunga fulu atelu imane taromali lopalangi ba dozi haniha sama duhu ya obaniha da ege ni faduhu egu khenamagu si soba zerugo ba sango sile ege ya obaniha ba u osile ege gei khenamagu si soba zerugo tu hoda romali lo valangi ya da bai osile ege lo valangi taromali da irama ina iberege me huo yesu me ifatenge dra ni fahaenia masolo ya iya babe amui mama ema taromali lo valangi si fau bapa ngaroda de zamati ba me bapa aboto badede ba ni hasamati solo ya iya melo dau wa ni hasamati fa aurimito baguli danare afenu fa makau afenu folohi afenu akaula bapa maluami fa aurimi berwolo mi yesu batola manela fa kau ami la ohi ami barafisibua la kuru ami la ositengaga ami bamahadia dan nebania ibe ba aboto bade de khara yesu da ba bada itu ala taila da natabaso da ba yotari ba ayati sisara irugi ayati si 20 awalu moriba faza fuluare ibe ba aboto bade de ba baba maema banua zorugo baba maema banua lopalangi bapa maema taromali lopalangi bapa malua faauri bapa mati tola mane fatubu baniha gulidane irege ba tatema bangalani tatema panarega apa kakaola simani ke ibe ba arode de basa mati khenia makhdani fahaenia meloda na aga lua khemi simane da falu kami ba makau akaula folohi ba wolo yesu boy atau ami ifabu yesu na te ohe ami funa rafisebua babui atau ami hadami be evane mali bagi no tada ubi khemi geheha hadia sinanya mi be evane mali I aro odo de zamati ena ubui atau ibe eduma wofo badalupanua ya ia ziliwinali imane panguma siliwinali mafofo badalupanua iroro ke lopalangi medro mana sai ami sama tihegu medro amane ami ni fahegu asapale ba uroroga ami natabaso ba ayati si 20 asiwa irugi ayati telunga fulu nasi mana wotoroga namami fofo badalupanua ba medro mana sai ami ya ami ni fahegu bui atau jadi huli ibe ba arode de ibe ba ahono dede ba khadrasa mati bazolo ya iya meloda imane bui atau mi falua pa mati mi falua pa abano lo valangi mi falua pa abano zorugo to baguli danare mi ebolo pa no zorugo nasa mi fa ema daromali lo valangi mi faduhu bagamu atami bui atau ami ibe esi bai pa aboto badede khrani fahauni ama khadrasolo ya iya yesu meloda wa he oya gakaola, he oya panadraigo, oya zangalani. Bai ahu ami bapa maduho Yesu. Bai alu wa abulemi, bai atage ami, bai atau ami. Ba pangi bolo uba nolo walangi to basur ba to baguli danari. Da eni dena Yesu. Berme sange ange tula sadania. Same hukuma sadania. Sanulemi sadania. Yesu keriso ba zangi ila. Dan sama lua baniha silemani ma ya iya fa aboto badudu da fa ngarodu da ni fa ima yesu adre ba iwa ba kafuriata badozi hanihaza maduhu ya obaniha da kini faduhu egu khana magu si soba zorugo elona ibe ba arodu de ba khadra samati ba khadra solo ya iya imane nale aitu mi faduhu nale aitu mi ebolo pa nolo walangi ba mi tema luozimona mi tema bano zorugo
ufaduhu ami khana magu kisi soba zorugo. Iluhania wa haniha sama duhu ya iya. Haniha sama tikhania. Hada ezi tetane bapa no zorugo. Hada ezi tola meitei bapa no zorugo. Ada ba iwa da gini faduhu gu khana magu si soba zorugo. Sakalita uai ramaina wahaniha sama tikhania. Sama duhu ya iya. Sange bolo banuania to bagulidanare. Solo taramalinia. Hada ezi tetane tei ba zorugo. Hada ezi to bali banua zorugo. Bere me hada gini faduhu Yesu khenama si soba zorugo. Ada ba esi daromali lopalangia dei ramaina ba nifa imada ba panuania keriso. Enak bui aitu tafaduhu. He faluka ita wa makau. Oya zangalani fa aurida. Oya zodere tededa. Bui abubu ita bapa maduhu. Ena inu gua bela ita bapa maema. Inu gua bela ita ba wanduria iga. Turia somo sodedar. Da ni fa imada bapa noni hakeriso goi. Ena age ya ita fefu samati. Ena eniha to bagulita nare teraza mati sino faduhu tede. Ena la falua wa abanu zorugo. Ena la faduhu Yesu bapa auri. Bui mo si tengaga, bui mo si leeg. Hebisa ni fotoi famaduhu Yesu are. Famaduhu Yesu are ube eso do bua bale. Si fefena famaduhu Yesu ya iya da tafa ema duri eso musodede. Tafa ema da romali lovalangi. Tadonisi niha bapa mati. Tadonisi niha bapi amoi bamigu. Bapi amoi bapa modongo taromali lovalangi. Tadonisi niha bapa malosi sehi. Tafa ema duri eso musodede. Tafa ema tafa duhu Yesu ba nakodani. Tola managai fama duhu Yesu are si melalui khotbah, melalui renungan. Ba tafa ema daromai lowalangi baniha. Bui atau ita bada bui aila ita bada. Bero oya mana niha bagi neta are aila ia ba ema taromai lowalangi. Atau ia nalawakhnya amazamati. Inazamati. Atau ia da aila baba maduhu baba maema taromai lowalangi. Jadi ni foto fama duhu Yesu fa ema daromai lowalangi baniha. Si dua ni foto fama duhu Yesu are moriba buah bagamuata. Ta odra liga Yesu ta odra liga lowalangi banga balo ni faluada. Ta odra liga daromali lowalangi banga balo ni faluada. Da fama duhu Yesu. Hadia ia guhita dudu Yesu bapa aurida da ni faluada. Bahadia silo masih Yesu, boita falua. Bermetinga sama duhu Yesu da. Ena oroma baga muata dare, oroma bapua buada, babe hededa bani era dududa. Oroma basa mati ke Yesu ita. Oroma banu banua zoruko va banu lovalangi ita. Da udara banu ta faduhu Yesu bapa urida. Bana ta osile ege Yesu, ma yo babada menyangkal imane Yesu gibada ba u osile ege iya kena magu si soba zaruko. Elona na leta falua buah satu leta falua buah daromali lovalangi, leta falua buah wa abanu zaruko to bagulita nare, leta oroma ubani hasamati ita. Berarti eluhannya nota osile ege Yesu baba aurida. Nota osile ege lovalangi. Bada ezi ni osile ege Yesu gei dan nia bazarugo. Eluhannya lete tanda deida bazarugo. Si dunia leto bali ita ono lovalangi, leto bali ita banua zorugoad. Sangosi tengaga Yesu are, ni fotoi mangosi tengaga Yesu are. Lei faduhu Yesu bapa urinia, hulu si manini aku moraya wa megeno, aila ia bapa maema teromali lovalangi. Atau iya. Ai fada lei faduhu bapa buania. Lei akui. Na tabi menduma cerita si sahuri tarongo semane cerita malin kundang menotobalia razo notobalia ni hasikayo badan zotana ba tohare ni nania ni hasinumana ba iwa moyai falukai sinononia malin kundang ba malin kundang iwa tenga inagu da tenga satu agu da mi fofano iya da ini foto menyangkal mangosi tengago padahal mege sangi buaya iya sotorogo ya iya
Hulu si mani da va aurida ke Yesu Kristo re. Noi orifi ita Yesu Kristo. Noi heli ita ite mati eba de la refa. Adu batronia. Iheta ita bahor, I orifi ita ibu nekhi sokuna kheda, ibe sehat ita ofita bazima her. Balua-luania sa balala va aurida si Roma leta so masih iya. Leta falua da Roma linia. Ba ini fotoi mangosile ege lopalangi, menyangkal Tuhan. I ada kheda taromai lopalangi bazi bongia re, mabazi maakare, bita falua da. Meno aboto badede da no tate mazi sehi mori lopalangi. No aboto badede da no ifalua kheda pangorifi Yesu Kristo. Data falua da. Data faduhu da baniha. Ta Roma to bagulidana re baniha samati ita. Ena itu ke bolo banu lopalangi. Tadeni siniha bapa mati, tadeni siniha sare lopalangi da nasa. Ena to lahati ira lopalangi. Da ini fotoi mamaduhu Yesu ba auri. Hulu si mai daira ma ina lala gera era mafa mo kai dedu si tola ufa ema no wo mege bah lala gera era da hadia geluaha bah hadia purba iwa Yesu ayat tidak romali lo palangi da purba iwa da ba no bobotohi kada mege mi alui sa ebonene mi alui ba matefa ba dedu panuania keriso ena tola aboto ba dedu panuania keriso na mufa ema iba pe alikungan. Selamat melayani Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan. Apa mainoni lopalangi. Bapak mae mataromai lopalangi are ya ibe khemi ba abele lopalangi. Ibe khemi kehehania lopalangi. Ibe khemi ba atua-tua fa amutedu Bapak mae mataromali are. Meda manedra si boho-boho atau bali enoni masih boho Bapak mae mataromali are ya itolo ami soaya. Bapak mae mataromali nia baya to bali ami hobu-hobu Bapak nuani hakeriso. Ya duhu.